kasi kulena marhaba ka kututawa harma yi masuala maalum kaodo ya halikianao nensia hatu abahari jwao ya ukaya hamadi namna wazamba yemhu wahe daula ye serikali ya hahe bimana yemhu wahe idara hazi ujumbe la rais bwana Yusuf Mohamed Ali Bello ikao hadhaminishiwa wajaune difani ye mwanzishi jimla wa serikali kawodo mhu wa mando wa serikali Nuru El Fatuhu wandu wao wararu wao ushahidi mhu ike rais wa daula ike mhu wa difani ike mwanzishi jimla wa serikali wandu wao wonsi pia wararu wajitamka ya ukaya sheda kati ule na 10 umazi uzili wa 20 na sheda ye turnanti kaisumenye hamade namna yanzishiha harmishari ya mshindi shau umazi uzili na 18 yokaya ingazi jangu arumao mahakume manda ya mwando ya mahamitsanu na manda ya bili ya mahamitsanu yo mahakume ya mfulilizo eka itimu harmale siwa langazija yabonge juhendele ya harmale siwa lanzwani umazi uzili wa 20 na shenda yeturu ngejili yao uwanzwani yabo umazi uzili wa 20 na shenda garlindao riwoni act mana zi itendwa shijo ujirisiwa ne mahakama ya juu ya nchi hatu Cour Supreme ngwajo utoa karatasi mifumo mili kablia ya hemanda ya rais wa daula ukazaki ngwajo utoa karatasi ikaonge johenda yo are ijohenda Beiti Salam ijohendele serikali yende ya hakikishe ya ukaya emanda ya haho Saidi Rais ihisa ngetimu usiku fulani kwa mamandabo kwa mahusha shode haininti ekera emanda ngedo ya ongedo ya hise basi mahakama ya juu wo hanzishia ye daula wo hanzishia ye mhu wa he daula yukaya ula muda wa haho uhisa ngodono kaza kifu harmo urowo ngabo mhudumu wa nchaguzi rais wa he daula bahe gulindiwa ya site ye hatwa ya hahe ya joka uthubutisha zevoti ajoka uthubutisha zevoti ele tengwe ku la huendesa la taifa le tengwe ku la taifa la huendesa zenye chaguzi zeni ili bao wajihudumu wajipange ni mikonsi ya hao ya hezisiwa inamna wajoka huendesa zevoti kama laado yabo hujando umwanzi eka wakati unu bandi ya lise balbala randi sozitana bahine opposition harma rezo sosio ni ze radio mbali na mbali ni magazeti mbali na mbali ya harara ya ukaya mkini kera isazalida ine serikali ya hae kwa tutsaha waje warohe harma yezi yodemane rais wa daula yodemane manzishi wa jimla wa serikali yodemane yemhu wa idara hazi hujumela wa rais Bwana Bello wa disaba urengase mikro uhakikisha utayarifu ulona rais azali ni serikali ya hahe ya uka 2029 ngwa hudumuo senyi chaguzi ikao kandida ujoka yabo makandida wajoka ukayabo kabati mwana mumali kabati mwana mgazija shawana wanzuani pia iningi na tafsiri Henry ani ye opposition kwa tu amini ukale wo ye mhu wa idara ya hazi leo yado hamara hama izote nongo ikawo mkinishiha mana Henry harara na trouble ya hema wandu wa kisiasa wana kisiasa wa hengazija ukawa walo wengi wafanya wa siasa
wajituhumu wajitanabahishao ya ukaya eka azali hala uzamba ukaya nguba kibanu 2029 kana uroha yabo mkinike ngabo bahati hao ya uka wajua wake makandida hata tionesa tafsiri ya ihati ya uka imakandida wangazija wajo ni opposition wajo hanzara isazali ya wahele mnazi bimana ya dangusemi shinzi eturnati tendele harmalesi wala lanzwani itendele harmalesi wala lanzwani sha raisa zaliatike kandida yo kiruho kalemra humnazi ya kuwezi yode mana na kanza nuonese shabanu raisa zali hashindi ulemengu raisa zali wimri ashinda ulemengu serikali ha strategy hawashindi hadaraja maarifa na strategy raisa zali hashindi ulemengu hamaarifa na ustaarabu yabuni munike mnafano nzima yei chaje ukara isazali yashinde juzi yendendi arume ile bara la Afrika nasi mtutu ikao hata kasone haranzi harma ikart maskini siki hende haka uruma zensi 50 na nsanuza ya ile bara la Afrika ngufikiruka balazila mvuza majongwe bari ye colonel ye militaire ustaarabu diplomasi donc hizo nishatongeza azali ya shindao wandu sida ule mengu bahi sidele bara la Afrika bahi hata wanua shida no yena hunu kutoa shida maarifa baadhi hawaono kangwa unapupa lanza wada ya mishinzi midanganyie eturnanti midanganyie itikai maarifa strategy maarifa yao maarifa handi so communique hapwe mwana majishijimla wa serikali uka rongo wabaho wameuka wewe wesi mzuani neturu ijao ya 2029 yonganza mwana mzuani hadi hapwaye mhuwa Haidara Hazi ujumbe la urais bwana Yusufu Mohamed Albe rongo wa uthubutishe hizo na hamba zonzi azonzi pia za strategy za uka azali gwanzu ya site ye demokrasi woste demokrasi de kazali hakubali ya chililie yezi 2029 ili wana wanzuani wanji yodo wone sawe demokrasi na banu nsilo mwadora isazali ya ste hiyo demokrasi na mishinzi ya republiki wei hafanya kudeta umahashiwi na majana shendana mengo shendana na shenda hakubali 2002 opposition bakaya kuna ucho ubaki yabo na wewe ngaunadamu wa mihononi hufanya kudeta wazali ngauna za kijeshi ranzi 99 razilo mwashi na majana shendana mengo shenda urengensi inu ha mapinduzi kawe mru wa kweli chililia yeziyo ujerende rashindane kwanza uke kandida azali hajo kajua haremi hendelea kwa isarengenti hakubali haja na mishinzi ya nyumeni rais azali 2001 haja na mishinzi ya nyumeni ambao Union de Comores unishiri hahindi haustehi wa Komori izo wambangwa wanzao wamba kwa tutsaha kudeta kwa tutsaha rais yafanya mapinduzi Anzoni chaguzi emarania wajitamke hatukajua hendelea jamara isi wenji wa hele bara la Afrika wafanya kudeta wendeleao hata nabaha mwana mamanzi hakubali hasihi hajana sharia shivotewa shikubaliwa no wenji wa huwa Komori ishode shirende sao harmenti yabo na abaha 2002 isazali hata misione banda hakaanza yake kandida yarenge badala ya hendo akayeneteri mya hentsindo Ahmad Madibolero hakaraisi wa muda harma panza la miezi 6 ya kamili za kuhudumu zenye chaguzi za rais azali na mradabi na shuma mmoja wa hawa rais azali hasizahe hakubali hasibonti hedi hakaushida na nao hahundu harije beti salam
yosi alama ya demokrasi. alama ya haja havotiwa mahamine hambaye manda ya onjo mahamine kajenjeza mwaha kajenjeza usiku ha respecte 2002 hata 2006 hachililia zetu maana ndi harenge amiseki wa jari sa zebodi izo dizaka ujana sambi de wa mwando ya danganya imishinzi ya hedaula yuni ya sharia mshinzi sha 2001 ni accord cadre ya fomboni yamba mahamine hainisiwa sambi haja habadili sharia 2009 hai jenjezi zamaha hojumae manda ya kayalisiwa ya amini akahaliswa amini ya manda ya mahamine haja hainjeza afanya maha mitano hainjeza maha mzima afanya maha mitano Jose mhundu wae wenji wala amini no wazo shasho amazon honese babi mwana mamanze ani ho respecte rais azali yo respecte yemishinzi ya daula kada parenda kinyume na sharia amini badizanda sin namba o mtu natwambe contraire yamana mtu natwambe contraire ani nunga tweleza bari ani ujwa kana opposition ujwa kana mhungu wa daula yo respect sharia yo stay sharia no walona twaramu walona taradudi imana walona tara amjojilo bahanu yabo tsena iblo suala jema alisi lo suala jema shamjojilia yabo shauni bulia no buhangu ibule no buhangu ni hambi hokaya haja haroha 2006 sambi haja banza sambi haja habali hata 2000 akawla vinya la 2010 hala wa 2011 akawla vinya la 2010 hala wa 2011 ikilulu haja ha respecte emba hukamziani ikilulu vanini kaja injeza hata usiku hadona hale hatema mitanu ya ejotimu ha respecte ngonu yode mana ya baki joyezi ya laomba hindire do bonzazi kayao dabo ya sudulumu yenti harumwe kiasi ya hae ni jirima ya hae harumwe dia kanzi ngulomba hindu yendo bonzazi kayao hakaka yenti harma muharbati jasambi bwe akati ya yenti harma muharbati akakutujua ewa sambia kati ewa sambia kati convergence 2010 yakabanu ya hem lembana yakawano vanu 2010 ya huandu wakauta haezi yende nzwani ayende mwali ho loba ya lakabanu hukamtutu yabona lelo juzidu wakauhuwa ujeo tengoni hunu fahamu wakuja kabanu 2010 yonga mimrumbaba 2010 yonga mimrumbaba kama yende sova mana gonishileo le fuko la kabanu sambi ikililo vote watu andani mezi 6 kamili kadabali wanda beti salami mezi 6 kamili na abo vote sambi hamtandani hamtashirani ikililo kaja kauroha omdwahe wa roho bonzi babala votewa shawo wakati wasuka Facebook enge undu wakati wa Facebook zenongo ikililo yakafanyiliwazo ni sambi 2011 ya votewa ikililo ya votewa ya hansi wa hondani mezi 6 hayo watu kabajiri nkodo abakamedia hizo media za radio hena mduka tukashikata tukawishilia radio sida haba Facebook ni mariato utiabanu ya to yene harme dunia haina mdialona radio honko deni alona television honko deni munishilio kwezi donc abotikanda mweshele zizeni mnara peli mtiti uka engeze nongo sambi ya familia ikililu ilanda haba lo Facebook watu kama tumwazi kodo ijoka njia sha zirura zumu unishileo zirora zumu ikesa ikililu hafanye mahamitani yae haro nyezi mgwende hapo azali nyezi mgwende hapo azali mahakume ya kamili mkama ya kawonze ya sitehi sambi mana sitehi sambi kataparo mjia tengweni ya mpasheu hasitehi ikililu mahakume ya kamile marais wa wonti pia ye CRC bimana azali ha respecte e daula inu ha respecte marais wao kata watini ya fijo no hakata l'opposition e CRC ikada l'opposition ikabanu shaka ijata fijo kaijata miharbati
bimana hamba rais wa daula hakanti havun harumu mahakume banda hatulilizo ya chililia ya karanja hede hatulilia haja Mwenyezi Mungu baya hakaumli wanu Mwenyezi Mungu kokoli ya tafsira kana ani yabo rais mzamani sambi ani hakautia balbala hauna mna paske hana mna ikaudu wa unesele suala hana mna ikaudu wa unesele suala ani mru vanu ani mnungu jola jisahama ani rais mzamani sambi hama hakautia wana wakati kililu ya kauruma base kanga usiku walo feti national au walo tengo basi sambi yekaja kanse ziri hamado wandu yobuli ya ikililu ende akansi haja hamwisu harbe ceremony yobalu hama goma no roahe na bala ikililu ala mahaba ya hanayo yotiki shehu yotiki daula engeola azali ama tunamwambia ukaengeola azali yakaufanyiwa zetu tabia zilani iki akaufanyilia ikililu yani sambi akaufanyilia ikililu engeola azali akaufanyiwa zoni ni sambi hajuka halingwe yo ngojwa abasangojwe zilo khaibuni swaba amjouer comportement ya azali nuka azali c'est nom républicain unishile kajato ka hakubali wa uzeveze ula ukayanga sina ceremony kuu itanganya wema siwa itanganya dunia ikera iswa daula isanji abo kabanja mtu kera iswa daula isakansi hemaste ya daula na republiki abo kabanja mtu wari abo basi kililu hado fanyilwa chantage na bavure ni sambi hanza jonese ukabala yeye gidi wa ikililu ba yeye ulade tofe wa hahi ba uladia songeza ya votewa kweli wedi wa songeza na votewa chati sanga bi president de la république tu me dois de respect un respect kama ni rais wa daula usongeza kweli si votewa unsongeza hunto wa ho majini na kaya shale longa mi rais wa daula ngabi mishinzi ya daula donc ngeola azali zahali jokali simohoro kwezi ngeola azali de kafanywa se tabia zilani ni sambi zahali jokali simohoro unishliyo bon zirurazumu azali haja 2011 haja 2016 haja apose candidature ziyakabanu ya hatu na Muhammad Ali Swalihi Mamadou Baba Nurdini Baraka mrisa ufa yikayaho Baba Nurdini iyo ngabo mdutujwa ka ni mjomba Nurdini iyo ngabo ni mjomba Nurdini ba hembaba kirka kuja kana hajaniyo mabijaka naja iwandu kwacha niona yemkanda wakati rakaanza Mamadou yavotewa mkanda kamjakabanu mkabanu hengi abwa musale swala loloji ngona na ni mkabanu muone determination ya hangu wakati himi 2016 tigo gombana na azali 2016 timi tigo gombana na azali wakati kauhisi okaya ekakaba jahundiha shimeji wa Mamadou mzima ikoni ya himaka hotengweni ya hima sasa musnadi aboke akedajo kabo enjisa nabo ikoni ihodu handu sazali anam nabo ikoni ihodu handu sazali wala mhuwa daula hapo haikoni wa daula hapo haikoni hauka mhuwa daula hapo mbudaju ya bambao mbudaju la ya azali ola c'est nom républicain ola mgazicha ujuosheo gujoka hapo mbudaju ukweli sha ikoni ndo mjayezi wa hebambao abweni mrutsa hosheu yo ustei walo na sheu yoranzi abatana lelo azaliye katsabu hadaina wandu ekatsilwana wa ikoni Latinogo karidi ni yo ile maana ukana hainu wanzo rais yo bizanda afanyele bunjilo ku ikoni sidoka ilatindizo ba sasa azaliwa la mwana mbambao wanu hamruhunu uhamruhunu du hamza zamru uhambaba mru uhambwa du handu zambaba hao sho hamru du hamza zamru osikuna bakase dali kemali hola simu ikoni wajuhagaba wakawajuhagaba usuku basamba sedali kemali uisimu ikoni
ikoni hunu hundu handu za mbaba hahe alafu ikangodona Duatukawelewa duatso ujue tafsiri ya mwanadamu ngazija mkomoro hao do hamzaza hao uhambaba hao ihodo handu za mbaba hao unishilio baso sukuna zamba ikama samba Mwenyezi Mungu ngena sungu wezi sukuna zamba ya ukasedali kemali weisimu ikoni weimzuani weimumsamdu ya nzuani mjiwaezi wa henzuani yo kama tukaupoto ndo abingo siku huo kanono hanjabo haengu twamba jau harisedali kemali yesimu ikoni samba nam tizamba kujaka mhara ndendo ikoni na jorando ikoni ho hatu kujaka mhara ushababi mbani boko wangwanzo welezi wawelewe wangwanzo wasomesi wawelewe na mifundi sihimisi wambia yauka valanjade ya sambaze kweli uka sedali kemalo hao msamdu ya nzuani hauka mzazahe yohamba mzaze bwara na mzaze bwara uo hao msamdu ya nzuani hashilinganya ukamzi ikoni uladu handu za mbaba hahe shahaka haji hansi ukayeye hata akafanyashwa uko hawikoni ngunishili yabotsuka ihotilo banu yabotsuka ihotilo hanyu ihodo hanyu shay hodo handu za mbaba nsonza libaki harma yeye ngini amdanya mandwa sultan ka harma suale kaza mwambie ukaya azali ulamwa na mbambao hasala mbuda ju mbaba mzazahe mbuda ju hendendo lani mitsuje mzaze wa azali yembuda ju ya bambao hendendo lani mitsuje shohandu zahe ikoni ani ho hawi ikoni yo ustehi wa mji wa ikoni ukaundo mji wa yezi wa hele jera hahe yazaliwa ya iswale saa yo ustehi gono kaya bandi ya ngwanzo ufahume ngwanzo utukufu harumaenti yashi ekakaja shishiliwa no mji wa ikoni ekakaja sitehi kaya mwana mbuda juu hauye mwana mumde hauye mwana mukazi kaja stehi ya mwana mwikoni yabo kabati politiki jo hendando yabo hake politiki shinu sheu ukomori waki hatu sheu na mila si ustehila naze mila atende ye mhumu yode kikomori yaki hatu enge tikanza nambe ukaya tikanza nambe hukaya hamade le suala la hawalu walihuzisa uka ye opposition wajuka ufanya ilavimu mimi opposition inu oppositionaliso yongoza wewe mimi ranzi 2019 azali ya voti wabanu Argentine sandiso ongoza ye opposition harmesha bakati l'internet yaini ze video za hangu no ushahidi wa ukaya si conseiller atabisira kana kwa tujua hizo afanyao si conseiller opposition mwendo waladhimu wajibali hata no washindane na azali ils n'ont jamais écouté kwa japaru nishilia bunishilio wende shorisha tongeza wanasiha shenge wakaunishilia ranzido mwandoni ze video yabo izo ambao sidwa jale lo anza warishilia za misio zinu za Facebook na warejei ranzi mars 2019 wajo uone tarehe baisha bakati internet misio zima video gizo yabo si wongoza opposition si wambia uka na mrenzi le patiko nele oti lobo place de la République ya Faransa ni Faransa hula basi lati ndongo zijo paro jo venu hana balungu ikanga nyandrongo na mjilie hunu njemshida nedanya azali wongo wahara watujote wafungwa wenjo neso kama mhara kahende tanga kuna ujua utahayezi udoria ukango tukaufungwa haungo tukahulwawa haina mndu ya kahulwa bondo beutu idimana mwambia ka haini wandu wa fakwaezi haini wandu wa hundansi wa wandu watambiha wa wandu wafungwa nofungulwa unaelewa halafu lebo tilila wa mwisho walo hindi lebo tilila na kaulamba leta kalja tambalia leta litambalia haungilo yabo leta ya litambalia haungilo yabo ara sisi ndio fardini mwabobo dimana nwambia kamba fardini
kifahari ni utokofanya nini tengo la kautsa hawandu la kawandu ziwizili na wandu ziwizira chamjoka usifardhi ni mzima limana no ngodona elila tengo elila la heze mfumbira ebanu ukauchari mwezano gozinu nyumeni banu wenga mshangao nawe ukauchari mwezano gozinu nyumeni haula yehukandago ukauona ye movement ya kaula ya movement ya kaula ya ile iliyo lelo si ndio punguza sha ameko tengo ngilo no abona tsambaze parce que ngalia ubahanu walo kweli journaliste hambaze kweli ubahanu walo ndabo hambaze nundabo sheka wewe ngonzo urengeze ukaya ese nongo zarandi ze movement za Faransa za wandu wakawajusa le patiko wakaushidana na Azali ngo yabo hata naba yabo kama baurabo bagabo wareje idingoni abo isondrabo yabo ngo jiridikilize no hangali yaono waonao yani ifo ba hata juzibanu tsiwono manifu ya kafaransa kufaliwa bali banu ndwangali bali ngo tsulangala fardi chakusanza wambese kweli ukaya et opposition et mouvement il passe en échec. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Iyo ni hapo ndabo joka journalisti sheka mwanzo udo hani zila wonao wasiona mwanzo usihauwezi siketi zo wonao le blanc c'est le blanc, le rouge c'est le rouge, le bleu c'est le bleu. Iyo ni tafsiri ya journaliste lo hambaye izoye yaonao baike juka jinu baike zula tine si ujibi yao shamizo naona izona ewa izo tsatiri ngono kaya ye mouvement ya Faransa ila ya heze daula za haki kaijafashili yao kaijamenya wa mwisho hao kwa jajunda wangana kwa jajunda wao walo mangaro sadi walo mwisho wa heze ndongombi. Est-ce que mouvement yo solide au kaiti solide le mouvement isandalia parce que wao hawa wao ngwajimana wao hawa wao yewa ombukalla borukutu ibanu nyinyi kamsuona bani kamsulangalia kamsuona kamsusive kamsukubali ya ukaya wandu wala hapana sikubali upano hangu sasa sikubali kutsuona le bangano nezidwa wadezanao hamiso banu mahaya mwisho kwa msuona wao wezidwa zilio harmasere kutsuona ukawasambalia nyinyi kamsuona silo yani demana kwa kutsu aminu ukawasambalia ila de namna watu kaushidana na Azali lakini namna utakaushindana na Azali yule maana nureje ino ambio kaya ikade namna ila kwa na uparojushindana na Azali ikade namna ila ya ila system ya Tanzania yo de mapinduzi ile shama la mapinduzi wa udojo huruma banata zira ila javu zile dudu de shama la mapinduzi de system ya Tanzania si zile zandro karma emisio zinji za hanguti zele zandro e system ya Tanzania ngunishiliyo yo de namna huni johenda de namna yo ile swala la lazima reduce iba mwetunati banda Azali ambange ndao ifanyishi haizunguli ya ila wangazija yende nzuani ila wanzuani yende mwali ila wamwali reje ngazija imdo hukamziani manze ya faida rahunda hindi na swamba yuni ya Azali eturnati ndio ya hatu yeturnati kaujaji wanzuani do itsaha ezisiwa do azitsaha kaya bangi azisiwa ngazi vulumishi hao kazi tuhunda maendeleo abuganzao ilo turne ili ekema na mgazija ngurumu wakendrongozi jofanyishi haza maendeleo ngazija ekema na mzuani ngurumu wakendrongozi jofanyishi haza maendeleo nzuani ashiringana wakati Sambia kauruma waunda faidamba Luanzuani wakati Sambia kauruma waunda faidamba nzuani hundu faida de fami ya Sambi no wanzani wa Sambi waunda faida de fami ya Sambi de fami ya Sambi no wanzani wa Sambi waunda faida atafsira ukanabo raisi Sambi wafanyishi hando ngo hindi nzuani ngojo pashia karjo huni kabie ngojo nda nzuani undi wa zungusala machesi wa Tanzania wa urambie zenongo Sambi afanya nzuani
za maendeleo za henzu jimla ya henzuani wakati wongo chao tsawo iso hule yabo ngojoda nzuani hata sababu ndizo wende watsahe urambie zenongozi lonzuani za maendeleo za faida za wanzuani za fanywani samba. Okay, uzunishe wako moyo ijamwali ikililu ezenongowo ikililu bya kauruma wa mwali wazihunda faida hindi wanzani wahe ni famia azali wa mwali wa hunda shehu azali bankatsa manongo za shehu bandaba ngarenga tour iliri unde yensi yeshe isiwa shahatu shi unde faida azali ewa hundamba do wanzani Abdu Swefu ya unjili ya mamiliari kwezi hata umwiso wafungwa pia wandu wa azali wafungwa no nezi ya sambi hata sababu ka watu humlo harmawi wit wa mali za daula zile namna hiyo engazija ihundu haukaija hunda yode turi ya mando yangazija dimana yawe turnanti harmezi siwa zozi ziraru kamwele wabo izo nanzo nabe ila falsafa ya ukana rifanye turnanti nezi siwa zihunde zisiwa kazi jahunda showa hunda nezefami no wanzani wa ho wandu wao wanzani wazali watajiriha efami yazali tajiriha wanzani wa ikililu watajiriha efami ya ikililu tajiriha wanzani wa sambi watajiriha efami ya sambi itajiriha shezi siwa he faida ya he falsafa na la tengezo la hezi siwa zenungo izo zifashili eshek sibuzi hangrabu na mabe sibuzi bala sibuzi hangrabu ya analizi hiyo yani ye costa yote analizi costa bwana consulta ebara aba hangareje hiyo inde turu yama inde parce que balazi siwa zirumuzo zosiraru aba hangareje harme turu yini ya ema akume eturini ya azali ya loni olelo owa hunda ofaidamba edeshe isiwa shangazija haudu wanzani wa azali ne famille azali. Je réponds, je pose la question, je me réponds. Ngamjo hamba ukaya yezi ya azali ya heturu ya ngazija waihunda ufaida haku doanzwani Sudoanzani wa azali wanzwani side famia azali yanzwani de jesiwa chanzwani ze investissement azali yazifanya pia randi 2019 abodo bahandu wakalisha yetu tunaki mswa sada imahamilia ila ya 2016 2019 hata na lelo ze investissement zinji zafanyisha wansi juba nuzifanyi azala zifanya nzwani suala ikaulinja hafla le grand consultant jana je leo je namna je jana ikaya wanzwani kwa jaka unikiwana ugatewa hama leo eba zingizo na tafsiri hindi sikaza kabati harma ndongo za ugate amazon bonese différence ya ukaya lelo yesi lone ngazija azali beaucoup plus njabaka tu investisse mwali cha beaucoup plus investissement développement zengo pia nzwani hata azali zintihuzahe za urumai yezi ezinji za hahe nguzini mwanzwani wakato mwinji wa hahira nzi 2019 hata na lelo ngubitso nzwani badala angazija ezinu zijaje zabari dimana na nzono mbe kaya garomba omnyesi Mungu 2029 yemzwani ujoka urenge badala ya azali ya juenro ya ke republike hama azali hakale lo iturungio ya hatu siwangazija mes investissements zinji ngazifanyisha wanzwani. C'est pour vous dire ya ukaya et tournanti le mot tournanti kaitina hata sensi kaitina hata sensi et il a sensi le président wa namna yeye yadoka ujeri le longue mgazija et turia hatu sisi le rumao non et président yemgazija cha beaucoup plus ngo avantage
harmali swala nzwani sisi kajamba katsurifanyia banga monao hamiso e pare yamiso ya hazi yamiso tukofanyia kabatino nkuu harma undansi hama nzia shazinzia zinu ngasina makati menji ranzi 2016 azali nzambi ukasa likatufanya ndongo hao harma zenzi hao jila mhuji tamkele suala lao ngamhuzi sole suala mkasize swafiri mfilme swafiri wandu amwishie swafi wandu amwone wandu amwone bama 2016 gramze rais azali katufanya ndongo optimize rangu 2016 azali ngene nsino sheka mru hado tundangalie mru mtungo parisa ranzivala hata mpaka dava sema hamina neino numa hamina ne urekebesha nzia za rekebesha za menyeha yewa yani azalika statira azalika tufanya ndongo heli na ele wale gra turekebesha nzia za magari mbabi mwanama irjo hina mnaika odo nanzone na ele wale suala do kana haruma zila namnaika yao sangalo unangalie mimi namnaika odo ani rajofanya zinjisha ani zamgo pia sofaliki wa haruma zinzia nabungu abo zinjika wao zinzia bahi zolizo azali yafanya na shida na zolizo azali yafanya ubahi hao nzia bahi hao yakunganyi mangwena yabo yakunganyi mangwena yabo nganyi amutona bikana yabo nganyi mangwena ikaze nungu mtsingo kuona ka azali ngufano dezinzia bahi zingungu azali yafanya bonsiku banu andani de l'hôpital el maarufu zile zinzia nsundar bezenzia ele bara la Afrika linu le bara la Afrika linu ele bara la Afrika linu haule bara la ila hindi linu dawabi wandu walone la pitalile hajirma hau hama tabibu panda haka ijasamilo shaye ndawide waone urenso mnyanya mjeje mkansi unumdo jirema pomete kwezi awa ndo jijibiza wana wa mtsugo ujijibiza le gramze abasa upuhangwe ndo atipuhanga mwendo ni mabia nukaya na mwindi mauni mtunge bushini le gangalansilila le bushini yabo ustarabu wa hawe yenyimu ya hawe semali walonisi wandu wa serikali ngwajifalikio nele jumba vanu tsika mrutolo mfano vanu nsi unono nzia mwenje msomo mwenje mahakama mema mahakama ya hatu hakaja pangishi kwezi mahakama ya hatu ngaona zitimbwiri mahakama ya hatu ngaona zitimbwiri ndongo ziri sao ndongombi zinji ziri sao janda zivi janda namreti baizo ngarizambao banu wandu warishi yao izo rambao haina usiku heni usiku wandu warishi yao izo rambao banu legra konsulta yona zitimbwiri mahakama ngaona zitimbwiri unono saula azala anti empreinte azaliha anti empreinte udo kunishilio abahansa ya mlima juwa mazeno ngozi opando wa hesenzia ngarombao Mwenyezi Mungu le parela la milabahani ujamitsami litimu nazondo le parela maluzini bali ngonishilio todo kerizem na mentera wa mnanzi ya wala maluzini usaikoni bayodo hani yaba yositi yotilo watu asi yotilo kama bana ni mosibili ejabanu bonzami usamaluzi ezo tizamba maramanga haina mnunso kwa baba mwa de mana na tizamba maranga bibo mwanzi tizamba maranga boma ngaromba wa Mwenyezi Mungu ra isazali atitimize manda yae raija kahangalia le parela haya uja sangamji ngaromba wa Mwenyezi Mungu kadna humchilili ya raisaza abudo bahanu jomlembeli ya raisaza ndo habiso ba harwale parilla yo kana ulala si le grand consulta wakati ngwa barbe ma yam garto ka timisi na mala suala linu kartunjia ilongari hawo suala la he la hele dima ngele alikia nao nilo wilo suala la hele dima ngarjo ulijama arjo ulijaya ilonga mjuo shale suala linu kaudo namba ulinu fasaburu nsabura njani saminga mju harumele suala kaudo lo nilo linu leze nchaguzi za 2029 ngwabenza nji haruma janibu ikaude ilo kinyume mwenzi eba ile chama la serse ngwabenza rukane chama la serse link jakansa haruma shesu washangazi jabani
changa jokana ili chama la CRC ule litanganya wana wengi wa hemasi wale mararo au kaka tsamba lane ho kalilo salengo mataka eba CRC wajihudumu namnaje haunganya mna swala mtiti hapo kweli vano 2029 rais Azali ngena mrowekao haladhimu ya mkaze fuba gaba jourengwa amini gaba jourengwa bantu bachele swala lao lisojalika indini gaba sinamna watojorengwa mzima haruma wanachama wa SRC mwana mzuani labda bona kanzana ile mwana mzuani ujola shangu jovotewa ne SRC ujola wa haruma ye parti CRC yende ashindane nuahe opposition yo demana nsugo pare opposition ka ekomwe ndonda unu doenda mwede matsambaliane ndotozula na adabu harma rezo sosio mkeka mshidimba chitsanganya mahuzaze nyutuda za wana shohanyu majihudumu na mali mashidana na Azali ngena mahashenda ya yezi wandu wahengo una mapesa eba mpaka tuzaze nyutuda yo kwa sina sema lisa opposition nokana leo yola ngasha urongowa yola ngasha shamnungu onu hamao ani nkungu ani kutswaona nazilanchi swaona wandu watsoha swaona na chida za mali nunga sanzao mali ngono opposition kani hali yabutsuka maone yo yotsibonezi yo namna ya hamba yo namna uluwashi komori ya wachadidisha ngonishiri ya wachadidisha bomanze ya ekomwe ndonda hunu isesenge joruma banu hata nge joruma banu sawa nile chama la mapinduzi la Tanzania kwa nuka na isi ngasi kwa kana uziyo ngasi na 1 siècle et demi mahajana na mengo mitano ensi ya Tanzania ngesungo urumani parti nzima parti politiki nzima lile chama la mapinduzi afu hizo ndizo ngombele yao yode namna Azali ya ngombele yao sida namna ngombele yao hani yode destin de namna ifanyao hunu destin namna ifanyao hunu zevotie namna zilio ebala godone zevotie sulungo ro abanda 2019 godoka bana kusudoka ba handani wa komori wa suhaba ka do winjiwa hao hasi kartsune la manaza lingu jorenga yabo wenda ndawo arumai masanduku yabo wenji wa ho wakomo kwa ambao ya ukaya sisi kartswenda harumaze votizo harume masanduku ya bote yesu ajomba hicho shauri yesu ajomba hicho shauri maana nuhambia ukekela ngashindi yo wala wenji wa ho wakomo ringo ambo kartswenda bangu jorenga zevoti yabo atuhenda mba atuhenda duandwa wandwa hewa wa Tanzania au wabushi wa Komoro wandwa he ngwajoenda wa voti ashiringa webobo hizo wandwa hahe ngwajoenda wa voti na wenda wa voti kazina kwa washida nona au kwa suka yabo hayo wanonga manzoje ebana kipu minga mwelewa kipu mbili zilao mpira kaenzi maitubotere nzima itawake tsone ekanjailwa na hii ekanjailwa bien sûr le grand consultant ekanjailwa na hii ngwabenza huzone sayao ya ukana karsuhanda bangu jorenga huzone sayao yeba ila katsuja hena mnaika yao hena katibalo nchaguzi ye gwanzima yenu goya hina yeba Azali 2016 ya NCRC wadu hansi witswani hawe namna hiyo karsuhenda bama madunge na ezingu jorenga yabo Azali tukabwe president anaba Azali hajua kaula ndulo na ezi ujo ushindwa Azali hajar maze voti 2016 hajari boho sisi rakana ezi shahationi yani ukangujo ya jashida nena ndulo na yezi ngonishiriyo hajipanga ukanga mwedo na shida neda mina mamadu ngonishiriyo haja harishindi mana hata hari boho ai bunu amba hai yo lo nzamba yo lo nzamba ukisaba maraza uwaza ikaona mashtaka wajoka wanshitaki ngezi na mashtaka wajoka wanshitaki na tizamba kabaribia sivuti kuja kamhara ayemyanka kumhara harma yakangu yakangu yonga mkomora nindi akiamdo kwa jali ba nikajali shatizamba Nigeria ne todo bingu jiko pojepo na rendele halafu fikra ya ukaya karna henda mana Azali ngujwenda ya rengeze voti iyo de inikao Azali mvu
nambao azali ngujoruma banu hata yashigeze nchi ya Tanzania wokwe kandida utoka urengwa nezi womana mzuani abongabo Mustadran abongabo Mirwadi abongabo Sarkozy abongabo Salimu Hafi etc wana wanzuani walo yabo gabo na Suifa Abdallah lo papa ko zima mengoni mwa papa ko wana wanzuani kwa yabo walo inaza wana wanzuani wasoma pia owinji 95% ya wana wanzuani wasoma wenji walo na experience ya politique ni arma administration walo arma administration kwa udaona azali hawa maîtrise wana wasoma ma administrator njamba wana wanzuani waudu wasoma wenji na wazima hafikra haurumishi kwa arumishi hao daona azali shazi fikra zote nzima fikra keti nzima tino kwa wazima kwa uharumeserse wandu wao pia kwa uharumeserse gabato usungula mzima yabo yende kandida yende ahimia jashinda neda wahe ze daula za haki za mafiti zinu hai le grand consultant sama kwa mimi yode namna namba nyima mamba daula za haki nyima mamba daula ya haki nyinyi mamba daula ya haki ya baraka nyinyi mamba daula ya haki ya baraka mimi samba ya mafiti manana bau ya mafiti dasila mziona uzila wahimingwa atozila nao adabu kuderewa watozila nao adabu wani kwati wazima bukode yode tafsiri na kawinika yijanga munao isila tinongoza mafiti wao hawa kabati mdu wa maniso ezonge jowa ikaya haukaule uwarenga sawo wodu afanya we mafiti misi nafanya mafiti kuturudi mimi tilo ufanya mafiti wodu afanya we mafiti ezila wafanya uzila sila kazi tinongoza mafiti resultat izo ambao kazi tuwajibia badi wodu afanya badi wodu afanya wajisamba zao wajitolania wajitoa uziaibu zao watozao adabu wanrasha hao watozao adabu ze personalite zao yenda mimi haundao miti na haja nao mana mimeka enge watsodo hunda bahati wabe wajawa fanya mapinduzi badi kwa no paro jojo wan lase kabasira isi ujojo butijubanu ujojo unlata hata sababu ni gamina ujizi ni mustarabu wako tengwe niezi jo jabanu lazima nikaminio lazima ntini hutaje nifanye kazi hai msimbushi jeka mjo kaudumiziwa kamjo mtsango wa hangu kabati isi ujo jabanu rawanu washida na una azali rawanu se raisi ujo jabanu dawe bien sûr emana ujo ndarenge mabda shay kwezi ujo ndarenge mabda shay harenge na dobi wonronziani utorenga malaba ngutosa wantu ezakili eni isi ujo jabanu ngutosa wantu ezakili Ibrahima Yunusa ifo si Ibrahima Yunusa bahi no si Ibrahima Yunusa bahi da haini mndu mwezakili ifo ya mpari ya toese fikra zahe hai mimzima mengoni mwa wana wa hensi inu ngojidai yore Mwenyezi Mungu ndiye asifanya jeda shirane na Mungu shirane na Mungu tena mnamsema mshidane na Mungu hanifanya Mungu ndiye anifanya lilo yoyo tushidana na mru donc yabo rawanu za resedaula za haki za mafiti zinu wanu washidana weke watsonga bahati maana yo bahati bisego wajofanya kudeta wa wazali shaya voti havutiwa uwangu shasizo hurejeba lababo ya ukana iyo bahati hao utofanya kudeta na bungu wenu sho ukana wabo mukatwele wabwangu atabaka iyo bahati abaha iyo opposition ukambaka wende wa rume ani washinde serse zabari wana ani wamfumatso wallahi wamfumatso ya rundu wa mapesa zabari wana wakomori wallahi wamfumatso utoka harundu wa mapesa hokaya yo opposition nulwa abahaini zedaula za haki za mapiti zinumona lebangano walo nilo lila Facebook ne ndinila yo mpuma sarunda mapesa kwa mwezi atafsira kaka sina faida honda kabasi namna
kabazi Mwenyezi Mungu yetsidaba Mwenyezi Mungu do uriwono pia uchuze akili za watu uchomwe do hatu amambuka opposition ile namna kanzi abaha yukitsa mwalimu wa ujini yukitsa cartésien yukitsa hamdi afanya matematiki hata ya wasudi wa bingu ye opposition ile namna kanzi isaijishindi. C'est pas une opposition solide. C'est une opposition feignante. Oui. C'est une opposition feignante. Washile. Oh. Siwambiano amsirekezo. Ike opposition daila. Anu washindi hata watu SR7. Washindi wende hata watu SR7 2029. Aniye mwana mzuani utoka ulawa mzuani halawa harumwe opposition ya mafisinu ilio aba hainu shidano na azali wallahi wa tawallahi wa mfuma charunda mapesa wallahi wa tawallahi parce que ça demande une opposition constructive ya opposition jo kawla kimi shinde azali imtowe itowe cesse ganzo une opposition constructive manda ino ilio une opposition constructive une opposition ya bunatana haba ya msalaba bukonga mzoni ibanu nyinyi kamtuzona kamtashiri kamtuzona uke opposition kaiti fonde si rijota haike fonde si bo manzi rijohanza ike fonde ike solid imeshidane na asali imeshidane na CS shati wowo ukatswamba dizo mgasire dawo konsulta kutukira hunji bwela swala hilo sabaukana yeba nishiduzu wao ye janibu ikaudo ilo kinyume mwenzi tidela swala ukana ye gwanzi madegwa ketuati ya mbanguzi waro yode mana nuhabia ukaya gwanzi mainu inika huja inuka ijaka 2016 2019 bano gwanzi mainu inika ijaka 2016 inuija 2019 ya ile kwa ujaje kwa ikahuja hena mne opposition amajavusha la mnazini shakole mabonzi parce que azali honjia shahashindi harengendreda dendreda ya huwana walonzuani wasoma wana malahoni wasoma wa kisiasa hawaringi hawatau utwaini hanjia harmengazi ja harengo wana wahengazi ja hawatotwaini hanjia harmen mali hawaringe pia hata utwaini wabaki kama si pese ya hao yabatu kushidana nado yani yabazali hatu kushidana dai nado yabanga sina faida re nichaguzi hindi sena mbwa ekeze votinda zila zile shehao zila zaranzi 2019 zaranzi 2024 zahe mawakala rizona ujuzi rizonao ekeze votinda zila mdati jihadaya zilango zikubali amkubali boko owenyi wala vimondo washidane nezi kwatu owenji wa hao kwatuenda mimi dena wadumiza arme masonduku ya vote kwezi mina wamba atende arme masonduku ya vote mimi do fanya kampani watende arme masonduku ya vote wao do wajitia hoiswani hao wajire mabometie ya ukae karende gutenda arenge gosi somidzo wao do ambia wandu hao homijini uka na mresi mketi msende bawe gutenda arenge eshara iyo politiki dai biyo wala ani yodi manana chanabaka in opposition haukaya mazoea yaliyo mazoea yaliyo yarandi sandanzindi naramberi rema usiku zima haribo narambe nyinga gusuka rudunga ina usiku haribo haya umagonzi Ramzey 2019 Zahir Rais 2020 yema wakala yija 2024 2025 kitsen yavi ye effortingyo yando bade effortingyo ya opposition ewa banunga ewa wala he ngabonga wano kwe nyido andu wa azali abali sasa mdambwani ni wandu wa azali mprepare wao ndofanye kampani hiyo mwite bali yode namna wandu wa azali wafanya wao nyinyi kampulao nezi mje mdo habe namna hiyo ili mtekruaje mara ya wakomori watendari mazenyi chaguzi si asandi yode siasa hanu sisi aba journalist kajukana upande ya kokaya yokana upande wa kokaya shoba hanu
waladhimu yambeze sibuzi zambi hauzena zambi shangari zambao toba mzamba ununga mdekuraje mara ya watsender maze boti je ili azalia jo udobira le grand ako ba lelo rimparisani le grand consultant rimparisani wakomori wa mrambwani le grand consultant aljoka na rirengi wakati gatore je halmali swala hili kwa hibenza kartu pale au kartu jo jele kemeleka katursa shaya shabu ngwa hibenza ijoka au laoka ili rishinderi hensi wala wakazi warengi makalima ikao ya hamba ngwa hibenza tibunike dakanzima ili ushinde wa nshiza wakazi hizo ikaulolonizo wajonda tekeleza izo na johanza tekeleze banu si johanza tekeleze ni wa komori ya ukari johanza 2029 wahundi hemana mkomori ujola ya harmale swala nzwan top 1 ya hime ya shindane ne kandida wa SRC isoni izo mrengeze fikirambi zinu za ukayaza lingujo gutwenda arenge da inu wanro hai yabonga mumthubutishoni yohokaya SRC ngejo uruma banu je parti ya kisiasa ya hele chama la mapinduzi la hensi ya Tanzania gwajo uruma banu illa malani haya gwajo uruma banu hata Israeli ya jafu zele juju salama nas ekaya mtia hosi swani hani mtia hosi swani hani ya ukasisi wana wa Komoro ritsohanza azali ritsohanza regime ya SRC kartsutsa har paro johenda har mavoti manare henda gutenda yarishinde gutenda arenge ye kwanzima mbaki wa malahoni basi SRC ngejo uruma banu hata Israeli ya jafu zele juju. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eni aishia waka na mbabi, ni aishia. Marhaba miji le grand consultant Ibrahima Inusanono. Rijibi wa halisi